Mentagasi ka khatsautre ku rempang arhajapan rio ka Nyograp Youth Council HYC jong ka Southwest Kasil District kala pelong ya ka program penkop ya uyalam menti rungat ubere uwei ni kisamla rangba baningkong napo ka Southwest Kasil District ban pas ka AFC C license na ka All India Football Federation hagani ka singipen ko buram ledon lang na do open scam karjarin ubade president HYC Southwest Kasil District bat kit khot ka seng hakani ka singi kalai kit bok kit wiang bat pen pau ka jing sngo komen ya ka jing tre shitom jong new samla ubla yo khet yo so ka jing jom wadlau day banyat shibon ki jinge khamtam ba wan na ka long yeng long sem baduna ka yo ka kon Kiu seprang agar aku mentai kepada pelak yang penting dalam bahasa kita buat kepada ni. Tu boleh kerja sok, boleh berku. Kamu tamai punya kau boleh buat kerja, kamu tamai kerja macam apa? Makhluk. Yang jom ika isosi ni semua gunung ni semua Yusuf Kemal Sibun ba isamla jom kadang katan wilayah ka target ke AFC. Te kum kadang katan ni dap daka jing Sukmen samla yalam ngat ibalawan ra nam ra uram ya kadang katan te naliang kajongi kum kaseng nimdon ban IP nri tangka jingkit bok kedruang ba haba pilaya ekanega bal haba pilaya ekanega sarfikiat ba seubha ba pendon kam hakano hakataka benta ba pilaya ba nakerpat ba haba pi de no yalam ti ka district jongi ba pinai ke jing sakri ka ba khamha su nangne sakmat tenang uliang ka jongi kitbok ke ruang pi ba to nangne sakmat ni entri rangkat bat ni ba pinang tri ba su ekane ka kam ka jongpi e khubleshi kalian ka jonga som ai khubleshi boda ya ga HYC Southwest kasi helbro ko wai kabla penkup buram kadi katak som ba kalong kai gaji yo bor yang sahisin pat ama isutu kumbalong pusan marang ba kajungi wang ba ni haban ya kedubun kira ke dam kumi kino dam isutu ya kajungi hakalik kawan berkhatam ya ka kam financially mur kam bisa pilan te na nakliang kajonga ngakit bok ya kibiang ke HYC Southwest Kasil Bokrawai ba kanang nang yepek chuchu khamtam ni kam sport pi menta ba kibun ba ki samla jungi bodon sap andre ni syukut no tanghai jinga inti betang sport te kumba ngada bong pi ba hangtai hapo Punjab ro ke kedu kena kasi don wei na po eastern west wei na po west ba wei na po east Kasil usam te kumkini kena don kam hi ban pek menta ya sutu menta nama ka kami la kai koi ba ngakutu yang ke HYC hi ba kan ya kan khatam yo di su junior ni ban kham pen bunsu ki gasut center nakta ringkat ka advance center khnang ba ka mission football hapo megalya hakoi ke sni kalom ka bajau kublesh bon Ata lamba sune por ka bamta na kalen ka jungi ka HYC Southwest District adin ba yo cintet ba iwai nei samrang ba jungka district ni ilala ban pendak ya ka lisensi diploma course ka boleh berkat coaching na la pelong da ka All India Football Federation AIFF kalong ka jing sokmen ko khaw na ta jongka district hi berkoi ka bangi yo ya ki samla ki ba la poi sikne ka thong bat na try hi ba idang i ba samla ba yalam idang dai so no kong dai ban yo ya kanika level kanika rang kanika lisensi diploma course te kumbangi hakajuk por ni sko komen ru ba i samla ba yalam bentirngat ide ru khot ba rem jongka sengka jongi te nakaleng jongi aden bang ka por sangka ni ka penta ka bade badi kumbang ong na nen kong ba idap da pesing so komen ko kraw ban yo so kum kata ka khubor ko wan ra buram ya ka district hi pro koi te ho sikentena rutin ke sulong tang ban berablang kumba
hapor bang la pha order kanika mung tang kum kada bansa jeng kan mau ngala sot ikentin ki ba ban ikentin ki kut kan ikentin perkhat ki ba kham jangai ki ba plai lang ba kanika i ka ba ki tho ka ba la tho bong ba rai dam jar lenti pi rai dam jar pi lenti hanrei tang sok jingjap parok ti kin ui ngala perkhat ikini tin kai ka kentin ka ba ala pan